Jemwe kuma nchorene atwambithi kanuni wandi gicigo mbunge kia Gembe South ni bakurira kioto kia mwana o mwari wa miaka 12 rira bakuane nyangitu kiwendo ni ntamurume mwasi Anthony wa ukuru wa miaka 40 na rietwa Joshua Kithinji ina mwana wa muno yue barua baratumite mwana na anabangi mdene utwa maembe na iria arathithiru nyamabu fatuma ito maembe bena twana tungi ana kawitia ubarari no uisodi aitia mutene oite mutene awati mukuru witwa Joshua eta muguria mwanje mathakene kilomita 40 eta mwitira ngwimbe aigite kibanga au amurona maria gakoro ko akira mwanka ndirania we bura kwenda timane na Joshua anyiba nao aikia kana kawa kaendekeza kene kinyangingo ko ni gukona ni nkunu ira kangaranga na chai kadiba onande divoti dia baraiti bondo no tuba kinyana na bangi no rutwa yukunye jukumu ya kulingana noi mwana we tariri ora kurakari twita mundenere mwana peto bebita mutene muntu ayira wa ngwata njereta eta nkubira na uturete githakene ambira ri ndarirare no ka anyera asoka nditangu na ataitire ngucia asagandura muuto asoka itire into bya muuto ne lafu ambida tabia mbaya ni karikari kuyeri ni sibo kanuni jabetika iberia rirasambitio nyumobo na kuria kariria bakone karikatari kabakinye kituone kia borisi na mpue na kuringa ripoti na mona wike mwana sibitari kendo kuyibonekana bakuya kutorigume ripoti una na magambeni banga ripoti buku na mwana ukutari kuma watu anjirio so Joshua na ndimo ruya watkanira asingileta nyomba ingili family yo ndago mwathikeni Joshua twa kuruba miaka 40 lakini kirigaria kana watitege inya nikana miaka 11 and half itatwero au kou matuya turiarite muno na tukuromba agirwa tuegiceria nikenda mfunzo kwa babangi baba kuleithia kana kanini ka miaka imikai bakora no kabu muka oriu ni barombete thirikari kuyukiri muthwaniri wetalire kiwatho kenda kioto kio kionekana kwenda mukwa yuri wataharia aendo sariene no tu muturi wa mianda muregera nyama ntu jau yatetani wananchi baba mbode bandikirete mantu akarika bakaitha kai antu wingi antu aruma wingi no maramari mantu akarika turga report haraka na mwana akarika wa bamba nikenda daktari amekuwa report itali dwali mekana wa mwana kuringwa tirimbe kiripotera Meru TV kuma ntwambithi kanuni wandi gicigo mbunge kia Gembe South mbeta mukiri onkonja